much GH nie Ghana for ahwefo etiefo onipa bi a won subscribe e wo too much GH no subscribe wo na ehintasem ensem a ebuafa oman Ghana so na ye de bremu one god nie the only one god in GH eho na da bia mehwe abrechefo ene Ghana for mo mo wiasa fa na me recommend emamo too much GH Abusia for any adofonomema obibia akwaba ede eba too much GH eso Ghana wahala jumedi ena ebre asusam somfo muni aba EPS kapa ena so mede bebe so musade achade esen de na sense foforo na ena edi atentwe ewo mem na se tenti yesu so de nyai echeso ade biara eda na abusia for se de mo amunim no afi no ko na bi yesi di ana chese ye enkofo binom nso adwuma asɔre a kyese enye adwuma pa na meka eye eho asem nemom eye kronobo adwuma wo mo di etuo enantenante monten so yenim se afi ahyase de eye den ye ekoso ba ye ko na wie yi a eho na dodo na di wo mo ni si because wo mo be ko mayo maje so be ko asɔre kwakwode nyame ase se wadi wo mo afofe no ko ne ba no nam se ensɔre empon ntem ne wo ko ne benti no ma wo mo so gada carriage no so ko gina kwantempon so dina mantwe eye wo ma dwen sem wo mo be di eye nkrofo ebone na bonefo sem no ebusuafo enrada na chese ebi ehyiase wo eye Kumasi otenkwanta ene santase empotemo ehonum na chese ye kronobo kese bi ekọ so a akronfo enan wo mkoko piemu wo sa santase otenkwanta from santase ko otenkwanta kwan so no wo mo ekọ honum achese wo mo kọ robu efie makomako enum 5 houses there wo mo ekọ yenye so wo mo di to ejina wo mo so ejiji wo mo sika wo mo mobile phones wo mo laptops any other personal belongings ekeka wo mo ni say valuable de ema mo a wo mo ton am wo benya fasode anase wo betimi de aye wo mo na ebusuafo bra krono no ekoso no chese ne krofo bi etia aposifo enan so ewo de ekoso no ehun enu nti ema Asante Regional Police Public Relation Officer PRO ASP Godwin enyaho wono so ni operation team police patrol team chese wo so a wo mo ekoye sei na ekoso entimo so mo nko na dwumadie said de mo bo oman mu ene japade ho eban mu nko na mu nkonko di ne sa pepepe na wo mo so ekoye kokopie mu wo na chese kro no a ekoso ne bra konfirmafo no ehu wo mo ne no mo start saying etutututu wo mu etuo ede eche aposifo na ni aposifo no so wo mu amfa anche wo mu krampa wo mu so start say wo mu so fire back against them na just akwakwa ye etuo hu competition we to na we ya to ene no ne sa tinkeja ye Rǒbbers bienu ede wo mu etu anananom ewo eye ensedo mienu a aka enso so ede abusuafo etuo aka wo mu ama wo mu ede wo mu ho aka eye ewura na papa anase ASP Godwin ehyawo de ne nsem no etu eye edwam say na wo kan no wo say 2 people are dead leading to the armed robbery cases. The other 2 suspect armed robbers sustained gunshot wounds but managed to escape. We retrieved 2 weapons, 1 foreign pistol loaded with 3 live ammunitions, 1 revolver with 3 spent ammunition, 2 big backpack containing 3 laptops and 24 assaulted mobile phones, 2 machetes and Ghana cedis 3,580. Na chese we ene enyoma aposifo no enya edi efri akonforanfo no entemo a chese etuo foreign one baako na ebiemu so na ne bag a chese laptops ewomu laptops miensa na mobile phones makomako 24 ebiemu so yes kan mienu na sika esombo
3,580 Ghana cedis. Womo enya edi free sa enkrofo yi ewonum na ye womo etu ka womo ewu amumu ade womo do makwa kopiem wo konfo anoche teaching hospital womo ehwe se womo be ye autopsy ni identification de afa womo no womo hunu biaya womo efri biaya womo ete no matimi atrace de ehumienu no so so womo enya kwan edwa na ye no na no na chese aposifo de etu edwa na se ye papa ASP Godwin to just say wo bi biara wo be hunu obi a etuo akasa wo ne ho anase chese wo prepram na wo susu se we de ebeye etuo na wonam baabi na wo pe emo na wayi aposifo asutire wo biaye a wo no na ne wo mo susu atimi ababa be so wo because wo mo ye akromfo mo ye wudi fasa wo jiji wanim na wo ye wa adwen se wo hu ne mobo enti wo boa no na wo de na sie wo dem aka hu se ye den a wo mum na echi wo besa abo kro no na wo di esu asa baba betoa aposifo enti tempa na hu ye na chese wo abo wo mama nem na de embra no esene fata no wo mumfa enye de enji wo mu na eno nso so no na ebusuafo ye de kai mo esem den ya enwumre anasa obi piara wo beti ne hosi montin so anajofa wo bekọ asore se wo bekọ he na wa ma wa hwe ahọ ahyeyi no wa ye bi pa because onye obi a obehu wo besere de achom mami wo kwanhe mami konkosi papa wo kwanhe he na wo kọ mami konkosi enye obi aka mu na wo behuri de atena ana enye obi a obehia wo no obekasa no na wo begina se wo beyi na no entempa na wonya hu ya because they say no ye afinya bi ye no bonefo sem ye adults nti wo hwe hu ya ene nyame nso so ebeboa wo ama wo nso so no wadi wo afofi na wo gigi wanim di ma obi a wo behia ne bia nso so de na chese wa na wo pe wuwo ewu na we ene enkaibo ababeto just say dia conference no wo mani abrepa ya wo ma yo madun say ye 31st die wo mo de enoma ebehhehye esunti yesusu ye ma ye ni enda ho ni akwankwa koto wo mo ensem ebi na ye di ese no subscribe to your channel no so when you like videos na share ebi mo so follow ye we IG page na Twitter page so @𝐁attle_Facebook @𝐁attle midi e de ekwesi kapa dasene ye basane share